Hello, TUNI KUKI channel vejosi na bon win liam na hivin ko hita bang hiti channel subscribe nai lo na vaile subscribe ki bol win lang ako ma bell icon cho me in lang ola koile chun notification cho ola koile chun ni ta chu video tha hong ki update chengle na na vet jing the hi ti jong su kan tep nom kit hintin TUNI a hi topic group a ki koin ichi topic jo se yung ki sayan nang la video yung saw bi se ding ai ja chu thum thuma ga homo hitin video ni in sim deu a hi TUNI video mas a hi ai le coronavirus chungchang le Burma te Boina aban le eho prime minister pa Bangladesh agazina aboi thu hicho thumchu ichilai video ai sei huitin ichi adang ho hi bidanin mi gam somli a leaders ho atip na ki holding a atip na chule Swiss canala long lane khat ke tang den aban le wahun virus China akona virus tha masanga jong chu ahung ta in hichi chu ana sei huitin na het nom vaile hichi video hoi ta na veleu chun hi cho hi na vet jing the hi in koi to bang lekha simlai hon jong hi cho hi na het lo wa poimo hi in tu la ya chu UPSC exam ho vela jong hi cho hi akidong nom hi in nang ho adinga jong phacho min te ti a chu hal khat apoimo ho kan jaw sa ji a hi in tu hin corona chungchang ana sei hitin corona hi second wave ti azong ana phone do a hi in to a hi ani veina a hungkit a hi in India a hi event nai le first wave sanga chu second wave ma hi to a hi hungtam zo a hi ta in Hindustan time in aseina a chu new report ti chu hi chi report na ki mudung ju ya chu 62,258 hi new case COVID-19 new case akimudo ti ajong chu ana sevin hi chi langa sunga hi zat apun hi phat ma sa sanga chu sang a hi in hi chi asang pen loi a hi tai ti a chu ana sein aban le hi chi corona virus hi masanga sanga jong gangjo dewa a sevin mi tampi ate elang ho hi izar ham khat jong athitai ti a jong chu a sein India ai wanga India health department ho chun imacha khutia lungdon na ding umpoi aji chu vaccine ki siam do ai tai ti a jong chu mi pi an hlomonin ahin la tu chana hi vaccine mulo holoi hi athi jong tamta hi tai ti jong chu hi chi KUKI channel a TUNI coronavirus chungchang hal khat iga update theyu hin tin tu hin Burma chungchang ana sei ki no hitin Burma chungchang hi isei si wa aphat na lang hi akisei khapo in mithi nangen ai lo la aboina thungen akisei jin khutia alkhat kipa na ding lang mong hi akisei po in itiam khat na thing noi mi hon mi a tha wai le hi cho bo chu kipa na a hi jing in e ho dinga chu thing noi mi support ne ti na hilovin mi pi ki support hi cha asepei ho aphat lo je wa chu asepei ho ong thi phat teng le ki pa ji a hi in masanga chu civil mi thi bo a ki sein tu la hi army ho thi dan ho jong ong ki sei jap ta in hi le hi cho jong hi ki pa thu ti ding a hi jeng in tu a hi Burma Boina an sei huitin Burma hi ki phin na hi achil ha jing na lai jin tu chana hi mi pi hin protest ball hi angadi povin phat masalanga isei ma bangwa chu tu chunga wang hi a civil mi hen lang a sepei mi hi jong le hi ta chu tanglo hela chil ha jing na lai a hi in tu chunga 27 March ni a Army Armed Force Day amannawa Military Armed Force Day amannawa Burma military langa alien pan aseina a chu hichi Burma sunga hi election re-election bolding ti a chu confirm ana bolin ahin mi pi hon ana pompi po in hichiwa hi mi pi ho hi kum izat ham vel izat ham khat hi ana lep hla a hi ta in hi za a chu aki khel di lo za a chu mi pi ho en tu chunga hi kilha ta ponte ti a chu a chai to ka a ki pangding a he ti a pang a hi win ta chu pan ala jingo win a hi le sapai ho jong hin hichi military armed force Daini achu halkhat
hung kitil khau deu dan vin a cha dan hi vet nai le chun hi ta cho kitil khau deu dan in a umin tu chana hi military armed force day an man zo wa pat na hi ami tha dan ho ai lo la cha dan ho hi avet vai aval de set ne ti a zong chu news in ana sei kit nin tu a hi chapang hian lang no me hian lang pasal zong le hian tum nei lo wa hi ta chu apama port ho zo se hi akap li thu jeng ve ti zong chu het a hi kit nin aban le mun chom choma mi thi kit nin mun chom choma mi thi ho hi mi git lang a hi e ti a zong chu mun chom choma ki phin na a thi ho zong chu ana sei win chu le mi tampi zong aki tong khai ti a zong chu aki sei kit nen a hin la tu la hi mi amat ho hi hal khat a khongai deu ta win a je chu ama ho zong hi ne la cha langa e hla samdan e ta win tu a hi mi tampi mat ti ho chu a bolbe ta po win mi a vo vai ta chu a hla so ziu a hi in chu le e ho gam e ho nam lang halkhat ga ki sei kit ta nang hele hi chi Burma Boina a hi mizo gol hang khat jong anakap li kit wen jan ha a chu ama hi a seidan wa chu kum som ni le ni la hi dinga chu a sei a hi in ama hi sang te kiti a ki he pasal phata a hi ti a jong chu a sei win mizo news so a chu event nai le whatsapp ma a ki chat na ho aloi ho to ki chat na ho jong hi chong chu an positive ama jong hi chapang phata a hi ti a jong chu an sei win a hin la news kan khat in a sei kit na chu hi chi tahan lang ti le hen tamu nai lang hewa hi pastor khat hin hi chi protester ho hi tu ya pi ai le ama jong chu sepei hon avo thawe ti a jong chu na save sepei ho hin sister hian lang pastor hian lang buddhist lam kai lang hoi jong le dim lo koi ma hi khen tum nei lo vai ta chu mi zo si hi akibang so ke dana hi amo bol jeng ta ve ti a jong chu news sun an sei kinin UND chun human right hel ai tai ti a chu phon do na condemn ti chu country som lagit lang hin condemn jong na sata in an bol kitnin tu a hi KIA ti ho hi nin ha do je wa chu KIA te chungchang ana sei ki no hi tin hi chi KIA te hi tu chunga hi na samomong a hi tawin aban le ken yu te jong hung pangkit no a hi in a hin la KIA te hi mi atam zo pi chun komena I to bang ham ti nin dong win ai lo la population no izat ham hoilai mun ham ti ho nin dong win KIA kiti ting le kachin lang a hi jin ama ho hi Christian a hi win masanga chu comment khatna chu nin do nawa ichi arkain lang ho hi ipibola zaw lo ham ai lo vai le arkain ho chu KIA ko na training la ipibola tu chana ama hon freedom mu theita ama KIA ho hin ipibola amu theilo ham ti ai le KIA hi chi arkain ho chu ga het them dinga chu buddhist a hi win Burma ho atam na pen chu buddhist a hi win ama religion tam na pen chu buddhist a hi a chu hi chi buddhist je a chu ama ho hi excuse halkhat api a hi in a hin la chi KIA ho hi ga het theidinga chu kachin ho hi Christian a hi win Christian a hi ze a jong hi ama wa hin a phal pi lo jong hi mai thei a hi in a hin la news a kimu a hi po in mo a ke man ka gin chat dana chu ma wa KIA a hi ze wa chu ti chu Christian a hi ze wa chu ama wa hi hal khat a dodal je mo a hi in ga het theidinga chu hi chi Rohingya ti holoi jong chu Muslim hi je a chu anadel do hi in Burma a arkain khatlanga chu ama population tampen a hi win a hin la Burma army in Muslim a hi je a chu adai po win anadel do ve ti jong chu het deu a hi in hi chi Kachin state ho jong hi Christian a hi in Burma ho to iga te ai le chun ama wai achom be a hi win chule Chin state jong hi Christian a hi in a hin la hi chi Kachin state jong hi I chan ham khatna hi anasu boy a hi in tu chana hi
ama hoi ki do jing na lai ceasefire zong a PO ai lo le azat chom chom jong he a PO hi a hin la hi chi KIA hoin accept a ball pi lo a hi tu ga het thedinga chu 1994 a patna 2011 chana chu ceasefire dinga sign ball dinga chu ki ho to na ananei win a hin la hi chiwa jong hi KIA lamkai February 2010 a chu shong kitipa KIA lamkai pa hin asaina a chu hi chi military ho hin Boulder Guard Force dingin tipna in a pedo ovin a hin la hi chi chu KIN ki accept ponte hi chiwa hi federal nation kidai a hi ti a jong chu phondo na ananei kitnin ni je a chu amao hin tu chana hi hi chiki phin na hi achi lha pi jing a hi in federal union I thik ne pi lo waile keon kanom pove ti a chu hi chi Boulder Guard Force chu dem na ananeiwa hita chu dodal na ananeiwa ana nom lo a hi win hi chi chu anai accept mo han lang hele amao jong hi Burma military khatna chu diu Boulder Guard Force a chu ana diu a hi in a hin la ama hon hi chi mai chu adai lo ji wa chu hi chiong hi accept ana bol po veti a chu 1947 agreement khat nei dan a hi win hi chi wa agreement a chu ipi ki jit hamwang chu kitchen chatnin aki hepo in a hin la hi chi 1947 a agreement hi chi Kachin state le Burma military hin agreement sign ana bol dan no a hi in hi chiwa hi ama hoi pangden wa hi chi federal union hi ne pi lo wai le hi chi ke hon Boulder Guard mai chu kanom po ve te a chu ana do dal jing a hi aban le KIA ho hi mi zat momong hiu ham ti nin dong jeng oven hi chi hi adi chatna chu ki sei theilo a hi in a hin la hi chi Google a im ga mu dan deuwa ti chu I het theidan dingwa hin sei hetin hi chi 2009 till 2009 Thomas in ana sei dungjuya ana interview na a New York Times ana sei na a chu hi chi KIA activities soldier momong hi KIA army ho hi sang li alinge ti a chu ana phone do a hi in a hin la KIA commander pa chun 2010 kuma chu ana seina a chu 16,000 regular troop aumen 16,000 hi active member a hi in 10,000 hi reserve a hi ti a jong chu phone do na ananei ki novin aban le 2012 kuma chu aman asei be na a chi commander pan asei be na a chu mi sangit lang hi apun be e ti a chu 2012 a na phone do a hi in hi chu iga hi sa mai le chun tu chana hi mi izat mong pun be deu ham ti chu iga ai sa ma hi chi kum khat kum ni ka ai chan cho pha thayai le chun tu chana wang hi lakhat lang thing dinga gin mo a hi ti jong chu iga het theiding wa kan sei hin tin hi chi chan chu TUNI Burma chung changa halkhat iga sei theu hin tin ke ai hon mi athanin aki kap to veti ho chu hoi ta a ita chu news in proof an bol lo je in hi chelang ho chu ana sei daw tin a hin la news khen khat na wang chu he zat hi military a thi ati jong chu ana ki sei in a hin la proof akimu lo je in hi chewa hi in sei lo deu a hi tu a hi Modi Bangladesh a che na chung chang chu halkhat ga sei kit no hitin hi chi Modi hin eho Indian Prime Minister Modi hin Bangladesh a chu kumsom nga thin na Independence Day aman nawa chu Modi jong chief guest dinga heta chu invite an bol vin a hile hichwa hi Prime Minister Modi jong hi gachi a hi in agachi a hi aman asaina a chu hichi Bangladesh hi kahin vil ha nom jing a hi ti a chu asein aban le COVID-19 vaccine jong hi izat ham khat hi hop do na Bangladesh a hi ananei ti jong chu news a kona mu a hi in hichiwa hi Bangladesh khen khat hin ami pi hoin adei povin aji chu
amai Hindu a hi in India Hindu a hi in aban le Bangladesh chu Muslim a hi in Bangladesh mi pi hi ki phinwa protest a bolvin tu chana hi news in asaina a chu mi li athitai ti a jong hi a savin a khen khat Bangladesh a mi khen khat chu party khen khat chun million ta ho chun ki pa thu India chunga jong ana savin aji chu COVID-19 vaccine agapi ja chu mi tampi jong hin apa chawin a hin la mi pi hin ipi agel ham ki hetalo chiwa hi Modi hi demna na sata ina nevin tu a jong hi protest anei ovin chule mi li lang hi hinna chanin akisei ki ta in hi cho jong hi thil boy ta hin tu chana jong hi Bangladesh a Hindu temple ho jong hi tampi attack a bolvin asu set pi ve ti jong chu tuni KUKI channel a iga phone theyu hi chan chu hin tin to a video next video pa a hi bidanin gamsom li leader so invite a bol na to kenala longlen ta khat kitang den aban le wahun virus kiti to a coronavirus anga hi chi na sa zo a hi in hi chi virus ong hi China a hi izat ham khat om tai ti ho thu ong chu in sei deu a hi in na vet no mai le hi chi next video pa long he ana vele chun hi chi ho topic thum jong chu in sei deu a hi ti chu kain vel sei ket hin tin tu ni KUKI channel a halkhat corona chung chang hen lang Burma chung chang hen lang aban le modin Bangladesh agavil ha na isei theinaw hi chan chui tan te ka ke pa e